Krista Zala Sopidata Dekon Selal Lentang Patien Dami Pite Ang Anga Nangma Kadaonehi Hobung Miten Upatinga Nain Sendona Hobunga He Nangma Lundei Lam Hilova Patien Leho Bumite Beidun Suya Ta Sanum Ta Napatong Dia Nanok Hinam Ipaume Patien Tun Ase Peter Thotkat Bunga Chang Thumna Nakichin Sa Ho Chunga Kipi Putsa Luin Patien Kel Ngoi Honi Avet Zuya Azui Te Ding Umchang Sudo Dinga Nopna Nani Nam Ipaume Bible Tuta Assam Synod Christian Church Det Ta Din Pi Hi Nazui Ding Hinam Ipaume Hobung Pui Chabai Te Tulai Twil Di Lo Hole Twil Sem Ho Hang Sam Ta Do Dala Kimai Tu Pia Nakichin Sa Patien Kel Moi Te Hiveng Tu Ma Hong Bit Dinga Nopna Nani Nam Patien Le Hobung Mi Te Ang Sunga Nopna Tu Ordain Kena the conceivable in Tang, Changpijang Christian Church of Makai, Kermui, Chingpudinga, Asian Doctor Suzubin, Obumi Tele, Patin, Ansua, Chitoman, Tudin, Palpin, Sela, not Nakapi, Asani Hen, not Ni Dani, his own leg, Patin Le, Epansa, Uki Christian Church, Assam Synod, Lungdea. Thì cái cái mùi tê chính tụt tiếng lệ, về tụt tiếng nông na, Khoppi và cái bảo mê tụt tiếng lệ là sao nữa? Nang Makai Sopidata Dekon Selal Lentang Nakishan Dona Changpijang Hubunga Kel Wei Chingpu Dingen Tuni Nisim Ku Sani Makai Kum Sang Ni Som Ni Langa Som Ni Sagi Channa Synod Khoppi Session Happy Na Lin Keima Pastor Changsan Hin Synod In Pi Kivai Hom Na Ngan Si Bangin Hin Kosung Keza Pakai Suna Tong Din Pa Chapa Sagam Thing Minin Ngap Detna Kanai Tai Hinagajin Thuin Ta Sain Keiman Hin Nalal Luku Kapi Ding Nahi Ati Amen Ati Ati Uchan Sopidata Dekon Thangkulun Thangum Patien Dami Pite Ang Sunga Nangma Kadaonehi Synod Assam, Headquarters Changpijang, Certificate of Ordination. This is to certify that secular Lentang has been found satisfactorily on his experience, called to the ministry, and in view of Christian doctrine, thereby publicly ordained as church elder
for Changpijang Christian Church on this Sunday, the 9th day of February in the year of our Lord 2025, by the Bukit Christian Church Synod Assam at the 47th anniversary of the Synod meeting held at Changpijang Christian Church, in witness whereof the seal of the Synod and the signatures of the proper officers are hereunto affixed. Moderator, Pastor S. Changsan, Executive Secretary, Pastor Martin Z.Hengna, Masapertin po sila din ang certificate ilang pinupila kipahunti. Abanin po ang kulod Thempu Ordain Christian Church o bupa inyutantin upa hanglam sito Khoppi Christian Church, Elder Dambar Kumar Rai, Charbari Christian Church, Nepal. Pro Pastor Makai Thempu Khoppi Christian Church. Diusingun lang kindly stand. Tuhin o buupa bets betpit na igani diuhin pu pasutis luntimin upa sila lintang o buupa bets igabet pinal kipaminti abanin pu pastor Exe.Secy.Pr Changsanin upa thanglun thangbu nongja Christian Church upai betsi betpin lang abanin pu pastor Exe.Haulai upa thanglam Sitlo Khoppi Christian Church igabet lang abanin pu pastor LP Lintang Number Rai Betsega Pintin Abana Probationary Pastor Makai Thempu, former Assistant Moderator upa Chongloin Sitin Pon Ega Opila Kipaminti Sitin Mipin Khoppi